Titiang mewasta ikade Ariano, wit saking Banjar Kauripan Desa Sedang Kecamatan Ampian Semal Kabupaten Badung. Titiang mewasta kadek Bertaudiani Putri, wit saking Banjar Klot Kau Bringkit Mengwi Badung. Sang Arjuna durung mewasta puput raris kecawis oleh Ida Betara Siwa. Cening pianak bapa subesina saratang idewa magesami. Paican bapa cadu sakti marupa senjata luwih utama. Kalumrah wastanyane patut tinggalin cening. Tepuk tangan orang sami. Sampun waget-waget pisan li. Sampun. Angop tiang nyengaken generasi milenial mangkin sampun waget-waget pisan. Nggih, patut.